ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Pembacaan selawat badar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fafa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fafa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Puji berserta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana ada Allah telah memberikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai ulu buntung banu kalinghan di langka. Pandai akai urun handi berkun ke ulama. Ada pinayang buhukun dijud kalindung maulana. Kadangan kan bijai urun bari lubung asai mula. Bari lubung asai mula. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Dafa Lutfi. Oh Allah, which is out the now is before. Jazauli and hours for you our leader. Oh Allah, which is out the now is before. Jazauli and hours for you our leader. Oh our beloved and our heart, your body and our soul. Oh our beloved and our heart, your body and our soul. Bedani basuci dijabri bungkum tua. Hanayaku Allah putur iblis durjana. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Saiful. Dalam sebuah hadis Rasulullah memperingatkan kepada kita hambanya Allah tentang akhir zaman. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bithalatatin baliyah. Ulaha yarfa'ullaha al-barakata min katbihim wa thani yusallitullaha ta'ala sultanan zaliman wa thalithu yakhrujuna ila dunya bighairil iman. Kun Nabi akan berubah sebuah masa umat lu akan dipuji uhdroi dengan ulama.